ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Oh, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, sanong kaswabon, kumadati din sanan. Hansayan rasusuab, sanong sasarap, kumad oin sananot, makikinangaw da kaswabon na bayno. Ano misisa takapod isuang dat sambayang. Kinarahingan o sundo isuang kerajaan sorga, kung sikaw dat kaswabon diti, nakano kagwehad. Kapag yampay, maya kasisan dat panambarasan, puruanan da panatalayanan, kung sikaw nagi mantad dat panambarasan di away andahay, tu kano kasari do manahakot sisiwo manahak nagi susunod magangat dahay tumilambus sa paggirot kasari paragat kasari dot ay magyuhup isuanggot pelayanan dahing gano po kayo nandahay. Kung sikaw nagi piramutan dahay kasabon bayno nga alumis isang buo pupusan iti kaisisan dahay kasabon dat ayat baynot ti. Tiyan sambayang dahay isu ngaran Tuhan Yesus. Amen. Maburas ako sanong kaswabon, sanong tadaw kaonom na bayno, hari persiapan, hari Jumaat, hari Sabat da suab. O ya, Sabat na po suab nga ay so na po kontabono kompuyad hilod gereja Boluran. Tok aya na di tumutok ko iti samok-samok kot doon do lagi. Boluran dat iti Sabat to bayno. Sabat to suab. Kaswabon na po bayno hom, tulo na po panambarasan dati nga kaginawaan patungkusan. Iso na pohot ay bulayan dati dot maya panambarasan na kasabon iti nga iti kamuyon dot kapatayon. Nunuh na nangkuot man dati paburuo dot tumaguang iti kapatayon. Noritanda hitid ipagilitan po dati nga harot tulun-tulun dit nongokolohing nangakalaluho umur taon. Teka ikamon datid napay ko basan tulun maray telo nga ijaman na no ka. Hinggad iyolo na padi nga mingko sasamok na di do kalimpupusan do kapasian diolo. Nga akuri atulun do kapuriman dot karait buruan do kumakin orahingan ino padi kausinan da ilongon diolo nga nakatahak diolo te kapat patungkusan diolo montok katulun-tulun dit memegampi da buruan umad rogon. Oke, may dati impunay lot right ko kapatayon. Nununo do kayo dot ay persediaan tumaguang ga kapatayon. Muhat ako di kapira ko baynong may dako pasurato nunuhat nunudo kayo ay persediaan paingkuro ko munda paingkuro ko munda dat tumaguang ga kapatayon.
paguluh, saya ko maguluh, may pasurato nunu. Harana jam 5, hara jam 6. Ya, dari pertobatan, oke, kopagulu pertobatan. Komun pa nga nung katobat ngai to kana matutik ko basahan mo ti lumohing-lohing na pa nga apa paru nagi may sambayang. Tu kapuri mandih det tok matay di kasunsudan ka. Miyaga lidit ara sangulo na tanak wagod naboboras ita bangko. Lai desya di da may sambayang. Uhota na desya. Sayra ka kadi sayra kadi may sayra kadi may sambayang. Moyo kundad ilumahing-lahing. Moyo kundad ilumahing-lahing. Kau basan na po nga kapuriman ta kad iya di lumahing-lahing. Kay ay on kapasiyan minsan mak nagi kumakin rahingan ki. Ay sala iti di. Sakirad iya di kaginawaan dati bah dia na Thailand. Barabis padad bertaubat sumuntob sumihat aw na manusa tanganak mantamong. Mantadi Merisia. Ya. Tapo Timothy oy ki. Tumaubat barabis to kana ti tumaubat nga ato kayo mangirad malahing ko kamulakan ko tanganak tu orila ni dati iti no pakapatayon nga ailanom sangira bo. Mangirad pira taon to ko. Bahkan dat isuang pia penantianan nga kawaya iti harohi kanta kandat midupagun. Kamun pa nga ilan na paportaubatanom amu na da katalib bo kapuasian dati tanganak kamulakan ti kamulahingan. Monotos sumodia ki. Nga kadang-kadang lagi iti na kita kasadia ori katanid dit ay kanta kanid di bo. Iso na po nga miyagalit kodo patinan, kodo porohani. Hilo na ay nga tanirid sumono. Okay. Iso na po kaguhot. Kabalingkahang dati lumahing nga iti sumakit. O gumutang paruruol. Hiri nandad. Okay to, hindi dati tanganak, kakompinayan nga manusa ako nagyadi do kayo ka. Nga iyo din ori. Dat akon na po ko itanganak tay ko kompinayan at tumaguang dati lumahingom isay pa di. Manuho to katulon da suway nga tumbayaan ako dot. Okon na po ko harot kay tanda tampinayom ay kada borosod haro kay tanda tampinay. Tampinay pia tanak pia nga apela mamoduli dati lumohing to ko ki. Dawlo na gid tulon da suway. Ilo ngait tok aporlo to kay sumadia tumaguangin lo ki. Sumadia dot no di karetan nilo. Sumadia tumaguanggot ay kainggaritan na lumohing. Isay na kay lo lumohing to kano patim ay so di humamaduli dati eh. Iri nga porlo to kay di sumadiad ay mamurimon purimonon tidak pala. Purimonon na pa di ti kalahinggat ay so na mamusaw eh. Iri ni kamayandat tidak pala. Tidak pala ka. Memang gak yati no patid it antakandat
lidas tokodon do, gumuna ita saro datid paingkanon daman ku lumohing aku kah, nga orikot nanda timpudi, isay di nakoylod iati na po nga, ikomon da tulun dat nyanyuk na di, ano di kaylo, ano nakagulit tanak, ako na kaylo ayso na pamurangadan no, ako na ayso na to sosorow, napadihit paingkapor sadiaan ko lumohing ako kano nga, nakasimban. Paingka ginumutusin no, ₱100,000. Tinupundat tusin ko ₱100,000 hom, pamagaji ko tulun dat mantamong dohot lumohing ako kano, ako mano salatanganak, mamagaji ako ka. Iyod di day ginawa datid dondo nga, sayra do nakolahing toko ikomon dat tidak berdaya kadi don Malayu. Nakagulit tanak nyanyuk, napadihit tusin no did ₱100,000 nga, okon ko nakarikot miagalidit osorow no dondo. Borosan ko miagal iho lah. Tanak ko na po nga, isay man ko itibay no. Duliah lujom. Sayra nakolahing ako, manungkamang pa di nga kapan nyanyuk na di, ayso na di hot, na nakagulit tanak, na pa di tusin ko ₱100,000 nga, na pa di hit, paingigit nga iduliah lujom. Hinggoh di pinakayaan ni ditusin, okon ko miagal dito saraw ko. Tu, paigitan kundo la tanak ko paigitan kundo duliah iti tusin ku, suhuan kundi siya magihum mitamong doho, irinan doho pamagaji ka. Nga, napadihit, tusin di nga, tok ikomon na tulun na alasu gyati tusin boh. Painsanggol no di tusin. Suway mati ko ngayon di sumono. Kada borosod mga ₱100,000 hopod ₱5 nga susuway ko ngayon ngon na po dati painsamo kalo pa ng borosan dati por 10-an nga suway ko ngayon. Kada po borosod ₱100,000 hopod ₱2 por 10-an nga suway katutukon, suway ko ngayon. Jadi kay gitay na di duliahi tusin ₱100,000. Okon hindi ka pinamogampi dohod linumohing. Lumohing matay ngay tulun ka mato kakan pa isiloom. Gantian nila panampakayam, bagal lo. Ina po di kinatutukan ditusin nga, okon hindi ko muntok ka pumogampi dia. Jadi, iyati iti tong Pinay, topot na gidet ay harapor sadiaan dati tumagwang gati kolohing. Nga korikot to kan napulot ayso no di kamoyon dat pumurang adait. Komon kuno po nga ato kuno di kapuriman nyanyuk kuno di namilok kamoyon kanamila momusaro anamila mo boros. Ay elanong paingkuro gagampi idi momogampi itu sindat numanu aluo pasadiaan no montok ti kolohing no ay lanam hiri ho katutukan. Jadi ilo nalatulo panambarasan dati dat kaginawaan nuhom patungkusan. Kemahuan dan warisan. Ang pinanimpunan lo pinambarasan dati nga ay hari nangkud inapay kausinan no. Isay na koy lohdot nasalano pinapatahak gisambo ino pa di no nuano di nga yolo na longon-longon di rogon dot mamarutum. Okon na poko mamarutum dia nga mamarutum papalayanan kinorohingan.
sangkura ginumud ditusin da pinatungkusannu, okon no kami na magampi dia, dahulu na gindad muhup isuang nga pelayanan dat kinorohingan. Jadi, takay insalawan ni Timolohing, haron gi isaritad orang nga kudot ay ayla no tepot nga iya di na karangahan lah, miagal ko iti tulun-tulun dat ki haro, orang kaya. Om mantad ko ginumuan da harata, inapadihit imolahing idi nga haronon da ti kamun da wasiat, wasiat borigi. Jadi itanganak nga mimaniman na bagyat inapahit katungkusit hartad dimolahing nga iyolo sebagai tanak. Nga inapay tanganak idi nga okon ko it tanganak kot ogompi dimolahing. Paingkuri tanganak ongelo paganud amah kagaya dati di orang gaji om iri no dit inapay orang gaji dim ay sakaitan ni di keluarga tulun da suai, tulun da labus. Iri no di mo gampi imolahing. Paingkuroh na pod papakan momonsu gisamid na halu. Asanong natit minamogampi di siyo. Nga hingga asanong mamogampi it ragang ko iti molahing. Sanong no giragang ki agan po ngay okoro po ngay iti na pamolahing agayo po kadang-kadang obintogod. Papakayan nudit ay kakamot na panampakay ang opempos ngay agan bagandi tanganak bagi. Jadi gisambot minidupagun korikot na diti kamundat wasiat. Wasiat ki. Tatap na iati na po sebagai tanganak nga piandad to ko pod nununumadi daho bahagian ka. Kailoh kau dat may no di paintala nga iwasiat nga inapay pinatungkusan dit kahaharani molahing nga it orang gaji i amah. Tu irinit irini minomogampi napurimanan di molahing gat gogompi idit i amah. Gisawamid isiano pa nga minidupagun. Nga mantadet kapurimanan det tiati kadang-kadang ka iati sebagai tanganak nga itihi pagiahawon. Sumahaw di harta di molahing kasap kondod momogampi di molahing. Pagiahawon di molahing gat momogampi. Tu sumahaw dit kahaharan di molahing. Nga mantad ko iri hotomodan nu ino pandi go gampi nu nga ikamanda tulundat jangan tidak no. O kani ko momonsay kad ino pay molahing nga kapuri mandat pusohon kapuri mandat paingkukuro go gampi sangulo na tanak di ginompi daw gisamo na sukod. Tu mandat sumahaw na di kahaharan bagi. Jadi intangan to kono padadi let ayat to ko pagululod pinopoylo nga inapohit tanganak kot napalidot pananudan nga paingkuroh gyadi lo det manguhup pa isuang kapalayanan ki. Jadi apatut nang kudid man patungku saydit kahaharan. Oy, yo di agati lo ki ano di silo anuan tu nakasusuay katumbayaan ka. Teko nakamurtadi siyo di menyukongget pelayanan da kinarahingan ni silo anuan ka. Paingkurumat iya di kapiyo ki.
tok hagati lo oy. Sekira tumanu dilet panambarasan dat yun lo. Bah, jadi iso na poho keperluan kapaya dati ti dot ay tumaguang iti kapatayon nga iti napertobatan. Paingkuro hi Jesus a tinumaguang kapatayon, aylan dati dot isiyo kadaw nga asaru no dot may sambayang, okon ka bertobat. Okon ka bertobat ako kiro nga makiano dagay siya did kekuatan da tumaguang git kapatayon da aylaan na siyo. Nga yati no patihom mantad ko kaliling pinggang o duso dati ti keperluan pa dati nga pertobatan kasari. Pertobatan, bertobat, isuang dat ay pananudan dati kuma kinorohingan. Hilo no kapio right na po ko paingkuro ko na ti lumohing o gompi nang kulat tanganak kudoho hinggo na kunundo diolo ngono kutundo hilod rumah orang tua tay ko paingkuro. Iri na pohom kamu yun na di dati perkara kedua na atau ko ino po ito ding atau ko ilanam paingkuro kasunsudon. Harap ya it rancangan dati, planning dati nga ay ilanam ya di kapio katumbo yo tu isay di kaga. Isay to ko di koilo. Da paingkuro ta kanang kutid it molohing kapiat it to kono kapuriman inyanyuk to kono di. Isay na koilo pagilita dati haron mangku it komah ka kadi tangaratet kunsoro haron no hit aulaw-law ka nga ino po hit ay sorohon kapaya dati iti pertobatan. Katobat toko paingkuro na po kasunsudon nakasarah to kano kuma kinorohingan. Pusaw nang kutanganak kaamu. Ilo nga tokay. Ruan takay mamusaraw nga taguangan paingkuro na pondod oriko tirim taguangan na po. Ay agatin. Intangan no na hit tanganak no sorohon ni tanganak. Isay pa mamagompi daw ti lumohing kagi. Tok nga dili kinorohingan bo haron na para landet kinorohingan dat montaki tulun-tulun daw. Nga takay ay lanong paingkuro. Yang penting nailan dati kaswabon na bayno pertobatan iri no hit ay apatut dati dat taguangan dat timpo diti. Jadi dadamot tamilot ako pod sihat ako po ti. Dadamot sihat ako po santa bidit kausinan. Kausinan dati mandati purimono. Sakirad agumutusin no iwalay no sanong-sanong di yanda kopio. Panampakay purimono ni dati iti no hit hasil titik peluh ikapurimanan. Karita haray kemampuan kanu dito sanong-sanong no jadi salah det ay kapuriman kapanda dit karitad ang sanong-sanong ikaw mo na malayod kita berhak untuk bahagia ka. Haro hak dati kapuriman di tudipon dati. Oray tanta kakagud montok dot pelayanan da kinorohingan mantad dot barakat da pinatuntug ga kinorohingan kumadati kada na dati lihuay manhak da sokadung montok ka pelayanan da kinorohingan. Kon no po ko kapuahangan da kinorohingan ay lanam natarimo ngay paingigit ngay to kadit kahaharan dati da timpudon do.
Oke, tilam busa dati. Ina pa itu sinidi nga pinalasana kinarahingan kumadati om pagulion kagu kumadaw. Nga mantada siam sekiranya pod harohopodot kantakan. Iya, mingka kata nalet. Mantadet hopodo kantakan harus siam tempinay-tempinay sayra napod iyolo napod di nga nakawayad aralan keposion